Rero bakunze ba Samuzo timbanje kubasuhuza nizera ko bameze neza. Bibutsa wakanda subscribe, like, share na comment kugira ngo kweze kubona amakuru ku gihe. Amavubi yabonye itike ya CHAN 2024. Kuri iki cyumweru ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yabonye itike yo gukina igikombe cya Afurika ku bakinnyi bakina imbere mu bihugu CHAN 2024 nyuma yo gutsinda Sudani y'Epfo ibitego 2-1 kuwa 28 Ukuboza 2024, ariko hategerezwa itangazo rya CAF. Nyuma yo gutsinda Sudani y'Epfo ibitego 2-1 mu mukino wo kwishyura kuri Stade Amahoro, ntabwo byari byasobanutse niba Amavubi abonye itike, dore hari hategerejwe icyo impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika ibivugaho. Yewe ubwo umutoza Jimmy Mulisa yabibazwaga agikurikira yavuze ko bagiye gukina bazi ko badafite itike, ariko hakiri amahirwe make no gusanga kuko hari ibihugu byiganjemo iby'Abarabu bitazitabira. Iyi nkuru nziza yari itegerejwe n'Abanyarwanda mwitunguranye yasohotse kuri iki cyumweru ubwo ku rubuga rwa murandasi rw'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru hashyirwagaho inkuru igaruka ku mikino yabaye ku wa gatandatu, maze ku musozo wayo hashyirwaho amakipe amaze kubona itike. Kugeza ubu irimo n'u Rwanda. Uretse Amavubi, ibindi bihugu byamaze kubona itike byiyongera kuri Tanzania, Uganda, Kenya zizakira irushanwa, Angola, Burkina Faso, Central Africa Republic, Guinea, Niger na Nigeria, Rwanda, Senegal, Sudani na Zambia. Amavubi yaherukaga gukina irushanwa muri 2021 aho yagarukiye muri 1/4, mu gihe muri 2022 atagiye kuko yasezerewe mu rugo na Ethiopia. CHAN ya 2024 izakinwa hagati y'itariki ya 2 na 28 Gashyantare 2025. Rero ingiye akaba ari inkuru nziza igeze ku Banyarwanda, aho ikipe y'igihugu ibonye itike yo kuzajya gukina igikombe cya CHAN 2024-2025. Rerenga akaba ari amakuru wagezweho kuri Samuzo TV. Mwibutsa wakanda subscribe, like, aba ari igitekerezo ugashyiraho comment kugira ukomeze kugenda ubona amakuru ku gihe. Thank you.